okwanjwa n'embaga kukutuusibwako City Bridals ku Kamukamu Plaza. Mu Excel Vocational Training Center ku kitebe kyaffe Kalule Bombo. Omukwano leero njagala otegere nti wampamba wotoli serious nnyo nze seebaka nyabo. Abaami n'abakyala tusiimye nnyo Mukama Katonda yebale kuba atembeeta n'abatuusa mu maka muno. Yes, Koddeyo banyabo, koddeyo basebo. Oli yasebo baba. Bisuuka amagira. Kale muzeeyi. N'ebikonko byonna mwongera Mukama yebale kuba kulembera. Amina. Mutyame mutebenkere. Yes. Mukama n'omubeezi waife tuyanziza okwija kwaife. Toyanzisa ino baba. Yenvwa ndigarangana yako yenvwa eba yo muganda we yaba yo mwanina yaba yo senga we amusengera nga ajana mukumulamba bakali ku senga akali kunda musache bale ndikufa kyonka bala bade bana me ayi senga okwida okulamusa abo nga batondo ona mukolotya senga entondo denize ngisobola kuba nayogera kunaye yaba moyikaikamu nze mbidi obone ko oli muyikiriza. Yesebo ate era waba mugumiikiriza oti mulokole alinda Yesu buli lukya ate ali kuyira ido ali kuyira duzi era yaguma memuna olina kuguma nije mpa olwemba senga idala musa kaseera mpawo kaaga singa yayitiddwa era nga senga yateereddwa akakayimba ak'enjawulo bannaffe abasoga oluyimba luyita olwemba era bw'atyo naye najja asobole okuba nga akola omulimu gwe. nga ne basenga abaasooseewo be bano be tuyita abakazanyirizi. mwidde ekibaleese ndibona oti muli mu byaimwe oti muli kunwa caayi tuli mu kulya nkyaziiza omugeni wange ono kyova obalenga oli mulamusa mpera ano ndikwenda kumuwaku kakunwa kano meemali aye ngaokaali kunwa oidinkola ero tulina abagenyi mu luya lwaife luno enyo niwo okukobera zenkaali ebimana senga w'abaana iwe niwo kale otegeera bageni bavaawa mamanze yena mbutaidi mpera ano abalala bankobye mb'olina abageni abageni nkaali kumanya nga abageni baiddaga n'olwaleero tobaidi naku tibaidi ate olaba erankobye ati senga abaidi yabaidira aye mpera ano kati kansooka empeeko n'omugeni akacyayi meemali neetegereza yedde kibaidi bana abagala kibaidi be aye kansooka embalingirira embone baviire gaye wankabato baidi wankabato baidi eyo oyinza ogoba n'abasaadha nze mpulira ati eriyo abasaadha batambula abangi nga bafugera abantu bangaba ni bano bayinza okubanga ni bano wegiire tine bano be ompera no batiisa suubi olina kyokoba koba nti senga akobye mbwe bwetakuyiddi kale nze iwa bitakuwale nakutwala nze mwene nze yakutwala kuyakwisa kunaito tini nze aye wankobo kyamaiso tikabona bulungi aye tini nze lola ano senga iwe kyoba okole gema kano muno muli mugago bakupima mbwe oli 38 obanani yapima abanezi bano betuusa mbwe bamupima iwe wena iwe wakuba oti amaiso gabona bulungi
Ebana bakoba kulyanguza nkuterere bwa mule katambala mukasa weda kwesimula nga bwa maiso mfufu chonka ayo yo gago asatu na munana aye nga Juliet ino mbisimya aye muna tikuidi na ile nzotoni byaye gona soma mwida kutegera wako botu wasomako ngaga ile kumwine amusomeremo eda kuwa mwina akasomeremo mbona agiye twalire kumwina asomemo kanje ntwalire kumunange mbone kato yangaluma n'ekituufu bona bwamwe mwene da yategeire ira kubanga kunso ekisi baba ira kali kumbo nabo bone bageni batuseira kumbe mubaidi aye bone emyaka nejo emyaka nejo tuwetagala kusaba kisoniwo emyaka nejo kyangu ino okwerabira anti amaiso gabaire gagizegize bana okuzaala subi okoba kiye ndikubona wena kumwenegeterere akati oba ina kyokoba mbw ali kubeenda mumembale abantu bamayi bali kunsekati hasaga asalero tamwagaine mwebale kwida senga bwana kukumyoyo ayona ekyebbeeyi kiba kyabbeeyi butagwa ku mukonzi aye butisawa eno ndibona suubi aise ni gansi bankobye wenakuba ekitole kya sabuni buli muntu ajja kumana iwe mwene dafetoleranga kweyo mempelano kisoboka kitya mwide babiri buli wazaala kirungi wefubanga ngozi bwekutuka ng'otakweno male oviirere ezira kiwebwiseeku munasibulira nze mwene mwewikire omuntu aide ekirungi kyona olugeresa bwa muntu ate era ekirungi kiba kirungi n'ekibi kiba kibi owa boda tabugumanga ku kutu yesebu ale nguli tuwazaala Juliet bino nani ani yandikubuyise abagala bakuno basinga kulinga balinda bwa ngakwati yebdo kuntu oli kubogera ko banakuba amabale iwe banko byembuli batumye ate wo muto mwene yesibulira nzeneze kusibulira kwole yenka ate bakoba embwati senga ovidire monemeto tagosige iwa mutyo ayenga omwira yo mutaitira yeba babwine baida kuba nagabwa bansa kuba abantu bali muri muntu hali nabizibu bye senga birawo byawera kubo iwe ida chewa yenda tukiwe senga bai wama wewe DJ Bambiro Lwembo no senga mane omukazi takendera bona kulire bwaka mulete ensonga yammwe bwayogera Mukama mwolese ensonga zammwe ez'amaanyi kyetubaye tugayairemu buti senga ali kubanga gano oli kwegaga kodi oligaba biki aye alemeireyo okoba ki bino okujja owa muzeeyi tojanga weragalagana batutambule nga abantu abakulu yesabo okujja wa muzeeyi ezira ateewumba muzeeyi olaga empisa mu Buganda omukolo gwonna okubeera nga mujjuvu oba walina okubaawo
ebiraga nti bayiseeko emmengo oba naffe abasoga balaze nti bayiseeko olubiri lwa Kyabazinga bwe batyo ne baleeta buli kimu ekyabadde kyetagisa taata okubazaala bakoba nti baba alina okumanya nga abaana bano babeta batuukayo ewaawo tolano tutweyendeire nimwe mubaida muyinza okuba nga tumutegeire maapu eno ne maapu ya Busoga era ife okuyide gano tuba tulagirire tusomye nga kuno nga ife tutuuka gano omwana gazaalibwa era n'amaka ga baba we gali gano wano tolano buli ayenda okucekalisa ida kuidanga wa muzeeyi aye kyembuuza kimbia ije pera sengo olwemba abantu abanyanga mwayokeza wesifumbirwa naroki yayikolaisa abamaje basekereranga mu busomu wali yayachi obugalo obukubire ddala wetwatubwagala bakubyaikolaisa abamaje basekereranga mu busomu wali yayachi bakubyaikolaisa bwe tutyo Juliet omukolo gwe Bambi yakuteekateeka bulungi nga bwe yabadde afuluma yafulumye ne kye bayita ba air hostess kwegamba bandi balaga nti omukolo gwe baleeta yatonye ejjo oba yakatonya okuva mu nnyonyi tunulira bwe yafaananye nga Sharikasi Clinic bwe yamukozeeko ka skin ka makeup enviri ezamugendeddeko ono n'agattako okwambala colours ennungi blue ne red nga n'engato ze yayambadde zabadde ziri comfortable abantu b'ensibanyonya tebakulimba onabayoya balala balimba nowotobanzemera omubera nga nesibiteyeka mu nyumba onamaganga emyango ntuse okumanya lampe nesuse asekina wakiyambuse ninyamanya watanyagalisa abatemangayanga mwayogeza lugoye lwayongedde okulaga figa nga ne mu gomesi figa ye wabadde osobola okugiraba Juliet webale kunyuma Kolaisa, abatemangayanga mwayogeza wesifumbirwa naroki bakubyaikolaisa abamaje basekereranga mu busomu wali yayachi bakubyaikolaisa